Ini sebentar. Bangla. Karena masih namun, not only tribal, but indigenous people. We must stand together to fight against itu thangnai 4 tarik December Gunabon Bisalgoro DSR ni Assistant Commandant Eba Subedar Mark Hasim Jomatia tai Naib Subedar Kiran Kumar Jomatia no Bornir Kemni Rifleman Sukanto Das Guli Khlai Bothamane Abonati sing protest rally te Khaduma Panda sini Rajyoni capital city wo chung procession khlainai Khaduma ni Panda kan sini mo demand sing khate bon capital punishment maranai je murderers Sukanto Das no tai sini dabi tongo je Sukanto Das no Sukanto Das je Borokom Puthar ka sini je officers boni family Kiran Kumar Jomatia tai Mark Hasim Jomatia ni poribaro proxake sakri cha maranai tai 2 crores ke family wo financial compensation maranai karon omo capital punishment dia kyomai gotona tese punarbiti ngai karon o DSR no ching gorbong tomoni je boro ekta discipline ekta force by regiment kintu boro ni thanio je bebenu kadabu je hingsro abo jodi stop ngi anke government jodi abo care nai anke agam din father omai gotona ngani somona tongo bo kirima chingsa bon bagi chung appeal khlayo joto Rajyoni all segment of population across the party lines and caste and creed borok jotono mato nokhra nango borok jotono lama nokhra nango mohai gotona jono agami din punarbiti te replika angya tui karon mo belekno selengma chisa belek kirima chinsa bon bagi sing condemn khlayo te rajya sarkar chanibo purpar justice ano capital punishment abo khubai joruri abo dakar nango abono capital punishment ria hangke sing father movement abo khlainai chini Tripura Motha Bobogra ni thanibo clear to bin dagi mung bin je sanmu capital punishment ria hangke chingte father sini movement sing khlaijak bakhlainai Sukarno Das je bisingate borok tu network tu jahan hai oboni bagi chung to sakate chung high level inquiry projone high court ni sitting judge no tine commission kashe goton klate there should be one commission under the sitting judge of Tripura High Court. It is very important. We want strong proof and proper proof into the nexus of the killings of our beloved Jawans, Mark Hasim Jomatia and Kiran Kumar Jomatia. Jodi justice ma ekado sino father movement kaine no strong movement kaine vigorous movement kaine across the state until unless proper justice ma yachak mo time to time examine kainai government ni bini action bini buskangota mo all issue tu itamo justice proper justice jage ching o thinai disease family ni yu kongo ching sob somene Tripura Motha tongo ebong sing Tripura sa bonglogi tong Parliament kena chini dukho prakash khainani te sing justice nainani we are seeking about the justice about this two gentlemen among Tripura kene butharjak mani DSR ne chini officers kene butharjak mani by rifleman kubundo Faruk bai butharjak mani abono tui sing balaikan khatulaijak abon bagai sing justice nayo boroni kubai justice rujakna nengthang India ni joto penalty court tongmani arne ain tongmani amhai criminal rongno boba hai case hasti ranani nang abo jora tei sing sano jeno boroni bagai justice manane ngthung oba hai ke daily sinaro gang rape ngui tongo
ते लामा रगो गारि बाय थुथाय जाग बुथार जागो चिन्ति प्रासानि चलारक ते सिखला सिखलि रक अबाहाय क्लेनो चिनि बोरि रक बाहायनो स्कुल थांनानै कलेज थांनानै जे जागा फानो थांनानै हिनानै बोरि चेराय हिनानै बेलायखेनो कष्ट दङ चिनि त्रिपुरा हास्टेओ आबानि बागै बेलायखेनो जों दुख नांगौ जोंबो बरक जोंबो लाचिना रोंगौ जोंबो किरिना नांगौ जोंनिबो दुख दङ आबानि बागै जों बोसाय खोमा जागौ जों बोसा खोमा जागौ आबानि बागै जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्टनि थाने अबनो सोंनानै मोसुगौ जों प्रिन्सलि स्टेट चिनि हाव तंमानि चिनि प्रिन्सलि स्टेट जों सादिन बाबे तंमानि दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय जों मार्च खायमानि आबानि बागै चिनि बेलाय अपराध खाबल सामालिया आइबानो जों अबनो प्रश्न खायनानै मोसुगौ जुदि जों पार्ट एन्ड पार्सल अफ इफ यू आर इंडियन if you are part and parcel of India, then we should have the rights about our whatever incident is happening in our Tiprasa. Abano chung belakena nayo chin Tiprasa ne uporo je om haingui tongmane abo belakena online naidi bojodi bokhra hamya abo bone mangsa sakmani tomahna juda bone physically mentally bone disorder tongman tonghang ke aro jagao tangile kubun dofa khe kre tangile chini Tiprasa dofa siming na nina aro nyo changwan sukai kabang ma tongma abo pre plan hani changwan sugo abone bagai chung justice nayo abone kubu justice ni bagai abo jeno investigation kam khang thung next time repeatedly am hage je gang rape ngai tongmani rape ngai tongmani oba hake chin boron je thuthai buthar mani chini dofani belai khen abo kirima sung sangai tongo Tripura hasteo abone bagai chung tini candle march khai tongo o candle march ni bising tei chung Tripura government te India government abono chung sanani musugo जों बाहायना बरफ अरम त्रिपुरा हास्टेओ जों बाहायना प्रिन्स स्टेट तंमानि जों सादिन राज्य तंमानि राजानि सादिन जों अरनो मोर देन 5000 इयर्स जों अरनो प्रिन्सलि स्टेट तंमानि आबो लाइब मा कथां आ लाइब मा कथांनि आबोनि मारि जों अरनो नाहाय नाहाय बे अरनो त्रिपुरा सा जतनो आबोनो लाइब मा कथां जों अरनो ताबो कथां तंखो जों वेनिस इयाखो abani bagai ni rom thane India government ni thane te Tripura government ni thane abano sung sik khalayo abano sung arch khayo je sung a bororong ni je bororo obahai ke buthar janai boring thang salang thang bises khlaye tabo 4th December je buthar janai aborone bagai sung justice nayo abani bagai sung himlainan bagai candle march khlai tabo abo sung kuno communal ke bono phana sung yasi sulan thangya ke bono bana sung kok hamya sanani thangya phia ba chini dukhani ko sanani thangi tung sung justice nayo abasi Mangla baik itu আমরা কিছু শট নিয়ে নিই चलें एबर गाय sebaik kelanai jenjal kai jono hobi kelanai lama ke jono man salsa imam no ribo tambo jenle abaya
shingo lam sautu amotom sawi barnai kumbu par agti sanai rangta tini ha Ini setunda. Bangga. Sungno rudi sini mantai sini dongtai rancang Rimaya ke kumai thangdi take bendi lama আমরা সবাই বিকাশ জানা দরকার মাঠে নামো দরকার শুধু নট অনলি ট্রাইবেল সবাই ইন্ডিজিনিয়াস পিপল উই মাস্ট স্ট্যান্ড টুগেদার টু ফাইট এগেইনস্ট थानाय 4 तारिख डिसेम्बर गुनाबन विशालगढ़ टीएसआरनि एसिस्टेंट कमांडेंट एबा सुबेदार मारखासिं जमातिया ताई नायब सुबेदार किरण कुमार जमातियानो बर्निल कैम्पनि राइफलमैन सुकांत दास गुली खालायबो थारमाने आबनते जों प्रोटेस्ट रैली ते खादुमा पान्दा सिनि राज्यनि कैपिटल सिटीओ जों प्रोसेशन खालायनाय खादुमानि पान्दा कारण सिनि मो डिमांड जों खाजे बन कैपिटल पानिशमेंट मारनाय जे मादारार्स सुकांत दास नो ताई सिनि दाबी दङ जे सुकांत दास जे बरकम पथार काछिनि जे अफिसार्स बनि फैमिली किरण कुमार जमातिया ताई मारखासिं जमातियानि परिवार प्रक्षके चाकरी चिता मारनाय ताई 2 crores के फैमिली वो फाइनेंशियल कम्पेन्सेशन मारनाय कारण अमो कैपिटल पानिशमेंट दिया क्यों घटना तेसे पुनरावृत्ति नाय कारण ओ टीएसआर न गरबं तमनि जे बड़ एक डिसिप्लिन एक फोर्स बा रिजिमेंट किन्तु बरनि थानियो जे बेबेनु खादाबु जे हिंस्र अब जदि स्टॉप इंगे आंके गवर्नमेंट जदि अब केयर नाय आंके आगामी दिन फादार अमहाय घटना अंगानि सम्भावना दङ बो किरिमा सिंसा बन बागि जों अपील खालायो जतो राज्यनि ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द पार्टी लाइन्स एंड कास्ट एंड क्रीड बरक जतन मातो नखरा नांगो बरक जतन लामाव नखरा नांगो महाय घटना जन आगामी दिन पुनरावृत्ति रेबलिका आंगियातुई कारण मो बेलेगखन सेलेंगमा सिसा बेलेग किरिमा सिंसा बनबगि जों कन्डेम खालायो राज्य सरकार सानिबो पुरपाट जस्टिसानो कैपिटल पानिशमेंट अब खुबै जरूरी अब दरकार नांगो आबनो कैपिटल पानिशमेंट रिया हंके जों फादार मूवमेंट अब खायनाय सिनि दिप्रा मथा बुबुग्रा नि थानिबो पुलिस क्लियर दं बिनि दागिमु बिनि जे सानमु कैपिटल पानिशमेंट रिया हंके जों ते फादार सिनि मूवमेंट जों खायजनाय बा खायनाय सुकांत दास जे दिसंगते बरक दिन उपलब्ध दहन हैनो अपनी बाकी जों तो साकाजे जों हाई लेवल इंक्वायरी प्रयोजने हाई कोर्ट नि सिटिंग जज न दिने कमिशन कासे गठन खाते देयर शुड बी वन कमिशन अंडर द सिटिंग जज ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी वांट स्ट्रॉन्ग प्रूफ and proper proof into the nexus of the killings of our beloved Jawans Markhasin Jamatia and Kiran Kumar Jamatia. Jodi justice ma ekata singa father movement kaine na strong movement kaine vigorous movement kaine across the state until unless jung proper justice ma yasak mo jung time to time jung examine kaine government ni bini action bini buskango tamo or issue tu tamo justice proper justice jega ching o thinai disease family ni yu kongo ching sob somene tipra motha tongo ebong sing tiprasa bong logi tong फाइलेमानि खेनो चीनी दुख प्रकाश खाइनानि ते जों justice नायनानि we are seeking about the justice about this two gentlemen among Tiprasa kini बुथारजाकमानि TSR नि चीनी officers kini बुथारजाकमानि by riflemen
गुबुन दफारबाय बुथारजाक माने आबानो तुइ जों बेलायखौनो खादुलायजाक आबानि बागै जोङो जास्टिस नायो बर'नि गोबै जास्टिस रोजाबनानै नोंथां इन्डियानि जत पेनाल्टि कोड दंमानि आरो आयेन दंमानि अमाहाय क्रिमिनेल रंनो बबाहायखे सास्ति रोनानै नां आबो जरातै जों सानो जेन बर'नि बागै जास्टिस मानानै नोंथां अबाहायखे डेली सिना आरो गैं रेप ngै दङो ते लामा रगो गारि बाय थुथायजाक बुथारजागो चिन्ति प्रासानि चलारक ते सिख्ला सिख्लिरक अबाहायख्लेनो चिनि बोरि रक बाहायनो स्कुल थांनानै कलेज थांनानै जे जागा फानो थांनानै हिनानै बोरै जेरै हिनानै बेलायखौनो खस्थ' दङ चिनि त्रिपुरा हास्टेवो आबानि बागै बेलायखौनो जों दुख नांगौ जोंबो बरफ जोंबो लाजिना रोङो जोंबो किरिना नांगौ जोंनिबो दुख दङ आबानि बागै जों बोसायखोमा जागौ जों बोसाखोमा जागौ आबानि बागै जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्टनि थांनाय अबानो सोंनानै मोसौगो जों प्रिन्सलि स्टेट चिनि हाव दंमानि चिनि प्रिन्सलि स्टेट जों सादिन बाबे दंमानि दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय जों मार्च खायमानि आबानि बागै दे चिनि बेलाय अपराध खाबोल सामालिया आइबानो जों अबानो प्रश्न खायनानै मोसौगो जुदि जों पार्ट एन्ड पार्सल अफ इफ यू आर इंडियन if you are part and parcel of India, then we should have the rights about our whatever incident is happening in our Tiprasa. Abano chung belakena nayo chin Tiprasa ne uporo je omahay ngi tongmane abo belakena online naidi bojodi bokhro hamya abo bone mangsa sangmani tumahna juda bone physically mentally bone disorder tongman donghang ke aro jagao tangile kubundo phakha kre tangile chini Tiprasa dofa siming na nina aro nyo chungwan suktai kabang ma tongma abo pre plan hani chungwan sugo abo ne bangai chung justice nayo abo ne kubu justice ni bagai abo jeno investigation kam khang thung next time repeatedly om hage je gang rape ngai tongmani oba hage chin boron je thuthai buthar mani chini dofani belai khena abo kirima sungsangai tongo Tripura hasteo abani bangai chung tini candle march khai tongo o candle march ni bising tui chung Tripura government te India government na abano chung sanani musugo chung bahaina borok orom Tripura hasteo chung bahaina prince state tongmani जों सादिन राज्य तंगमानि राजानि सादिनो जों अरनो more than 5,000 years जों अरनो princely state तंगमानि अब लाइव मा कथां आ लाइव मा कथांनि आबने मारि जों अरनो नाहे दे अरनो Tiprasa जतनो आबनो लाइव मा कथां जों अरनो ताबो कथां तंखो जों वेनिसिं याखो आबनि बागै नि रं थानि इंडिया गभर्नमेन्ट नि थानि Tripura गभर्नमेन्ट नि थानि अबनो जों सिक खालायो अबनो जों आर्ज खायो जे जों आ बररंनि जे बर अबाहायखे बुथार जानाय बोरै थं सलांथों बिसेस खालायो ताबो 4 डिसेम्बर जे बुथार जानाय आबरने बाङै जों जास्टिस नायो आबनि बाङै जों हिमलायनानै बागै कैंडल मार्च खालायलाय दङ अब जों कुनो कमिनियन के बनो फाना जों यासै सलान थांया के बनो बानो जों कक हामिया साननानै थांया याबा सिनि दुखनि कम साननानै थाङै दङ जों जास्टिस नायो आबसै लामा नखा नांगौ माय गतन खनो आबाद बांला बायदि तो আমরা কিছু শট নিয়ে নেই হ্যাঁ চলেন
you